yagukiniye filime nyinshi zigiye zitandukanye. The Poison of Second Avenue, agukinira Difference, agukinira First Blood, agukinira Cobra, agukinira Rambo kuva kuri 1 kugera kuri 3. Abenshi bakunze kumwita Rambo. Amazina ye yitwa Sylvester Goldenzio Stallone. Yavukiye muri Hell's Kitchen impande ya New York City muri Manhattan. Iyi channel yitwa Rukizo, twatukugezaho ubuzima bw'abastari baba bakinye filime uba wakunze, tukakubwira izindi filime baba bakinye buryo utanazize byagufasha kujya kuzireba. Bumva uri interested ko twaye tubana, kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kizajya kigucika. Reka dutangire tudatinze. Ku ya 6 Nyakanga mwaka w'1946 nibwo umukinnyi wa filime wakunzwe cyane Sylvester Goldenzio Stallone nibwo yabonye izuba. Avukira muri Hell's Kitchen impande ya New York City muri Manhattan. Nyina yari umunyamerika ukomoka ku Washington DC muri United States of America. Nyina akaba yarafite amaraso y'abayahudi bakomoka muri Ukraine. Mu gihe se yari umwimukira ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Akaba akomoka muri Gioia del Colle. Akaba yarimukiye muri Amerika mu mwaka w'1930. Murumuna wa Rambo ni umucuranzi akaba n'umukinnyi w'amafilime Frank Stallone. Amateka ya Rambo agaragaza ko yavutse yitwa Michelle Sylvester Goldenzio Stallone, kandi nyina yasobanuye mu kiganiro ko yabanje kumwita Tyrone kubera ko yakundaga umukinnyi Tyrone Power, ariko se wa Rambo akabihindura akamwita Sylvester. Amazina yakiri muto yari Pinky, ariko yahisemo kugendera ku izina rya Mike nyuma y'uko abanyeshuri biganaga batangiye kumwita umunuko. Rambo mu mateka ye yakoze ubukwe inshuro 3 zitandukanye kandi azikorana n'abagore 3 batandukanye. Afite abana 2 ku mugore wa mbere hamwe n'abakobwa 3 ku mugore wa gatatu. Rambo yakoze ibintu byinshi bitandukanye byatumye akundwa na benshi batagira ingano. Harimo ibihembo byinshi yagiye atwara. Hari nk'igihembo yatwawe cy'umusitari w'umwaka, umwagiteri mwiza w'umwaka mu gihugu cya Amerika. Ibinyamakuru bikomeye ku isi bimushyira mu bastari bakina filimi. Bongeye urukundo mu bantu bareba sinema ku isi. Rambo yagukiniye filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Yagukiniye nk'iyitwa Paradise Alley, agukinira Rock ibice byose, agukinira Victory, agukinira First Blood, Rambo 1 kugera kuri 3, agukinira Over the Top, agukinira Cobra, agukinira The Poison of Second Avenue, agukinira The Road of Flatbush. Amagara Gustave wakoze kureba igice cya mbere cy'ubuzima bwa Rambo. Niba wumva uri interested ko twagiye tubana, kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana ku biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Ciao ciao.